halo Pelka, liang saya Roban ya Wono Sari Pelka. Lisa tu Golden Roban Hill nhie dah. Lisa tu hai ke tipe lu ibu dah. Tu hai tipe 30 lu penyu dah. Ikon ke fat tu dah 10 meter pan kali 4 meter chong dah. Lisa yang này penyu tu hai ngang này penyu ya. Có lagi hong chơi bu dah penyu nanti dah ni kon trong dah video thằng có penyu dah. Kalau penyu kan dia chiu UGCเลยคอนอะไรสุดแฟร์ไม่ไปขอให้แต่เลยคอนได้penyu dah. Có leo hay ông ni mai leo này dah mai leo bu dah. Chỉ là ông kêu phật ni ăn khẩu di kan này penyu. Ni khoi ka sổ này jadi bu cho chut ban phật penyu dah. Nanti untuk ke harga kan này dah ni khoi di nào số phân bè về ngai ni muốn chín chỗ. Ngai bởi phân konfirmasi punya kon ya harga list ya. Kalau penyu ka bởi chiu UGCเลยคอนngai bởi tanya loi suit dah. Untuk ke lokasi penyu udah benar-benar strategis ya. Chut lo chun thai lo chun ya. Có lẽ cái價tiền ada penyu dia cái pembayaran ni koji cash keras, cash tempo, teu jitnyan teu nyan ada. Untuk KPR juga ya, nyan teu ship nyan penyu dia. Kalau penyu ka bởi chiu UGCเลยคอนlo survey ni langsung hubungan Johnson. Dah.